Kong neng shop ang ai ngu yo blay try kan rat hadu ini singi bang don menta. Dia ka sin ka banang kong e bangan le ya kan e ka west na ka menta ini lightly Paris. Paris nong tlio Paris dingyay bat Paris mai. Saint Joseph Paris nong tlio. Dia ka fast ada World Youth Convention. Kapan kong jong ka Paris nong tlio kan sedang adu santarik adu nyauterik di Desember 2025. Ta ikot ni weria barok para Malaysia kate ke convention. Kabar kadai ke Paris dingyay. Adwal Youth Convention wakat pra jong ke Paris dingyay. Ikot ke wer semua ya barok para Malaysia kate ka dawal mit. Kabalong has Saint John Mary Adventist Church Dew South. Kabalong hadu Driu terik nyau terik Desember hajar arpusan. Ikot ni wer ya barok para Malaysia kate ka dual mit. Dual mit jong convention. Balai kadai Paris merang. Dual youth convention kaba arpuar. San hadu nyau terik. Nyau terik an sedan rengkat da i Auxiliary Bishop Bernard Lulu. Ke Saint Thomas Paris merang. Khot ke wer sampai ya barok para sama jong ke Paris merang. Mungkin wan hakane osngi. Makin don kadwal youth conference arjar opsan. Ko kisma buat pelai na ya kane por pokor jengpi. Mai piletnya kane osngi. Play sibon ni tu bopet ya kane kubor.